Gutarama ni iki? Kuganira nimugoroba hamwe n'umuryango nyuma yo kurya. Yego. Hano turabikora tujya dutarama. Yego. Iyo dutaramye dukora iki? Turaganira. Yego. Tugiye kurebera hamwe, nabanje kureba neza niba note zose yarazifashe, usanga ibintu byose nta nubwo bize ibintu byinshi muri iki cyumweru cyashize, ariko birumvikana ko ibintu yize ngomba kumekinga ashobora ko nyine nkamenya neza ko byose yabimenye kandi abyumva nta kibazo na gitoya afite. Ngo nimuze dukomeze tugende tureba, ngenda mubaza ibibazo menye neza niba abizi cyangwa atabizi. Aho usanga afite ikibazo, aho niho nshyira imbaraga, hanyuma nkamufasha akabimenya neza. Murakoze, ngaho nimuze dukurikire. Gianni, umeze neza? Yego. Rero tugiye kurebera hamwe ikinyarwanda mwize guhera ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Ndagenda nkubaza ibibazo numve niba ubizi. Ibyo utazi nubanga uzaba utabyize neza, kandi umwana mwiza agomba kugira gute? Kwiga, agakurikira mu ishuri, ukamenya neza ibyo mwarimu byose yakuzaniye ukabifata. Siko twumvikanye? Yego. Ngaho twagiye. Ndabona hano ku itariki 6 z'ukwa munani mwarize inyunguramagambo. Ese inyunguramagambo ubundi ni iki? Inyunguramagambo ni amagambo utahuzi ukayiga ukayasobanura. Ni ugusobanura amagambo, ni ugutanga ubusobanuro bw'amagambo, sibyo? None ngiye kujya nkubwira ijambo umbwira ubusobanuro bwayo, nicyo bita inyunguramagambo, sibyo? Okay, ngaho mbwira. Ubuvanganzo ni iki? ni ibihangano wihimbiye bwite. Ni ibihangano byawe wihimbiye bwite. Nk'ibihe? Nk'indirimbo. Iki kindi? Ibishushanyo. N'iki kindi? Kubumba. Yego. Guca imigani. N'imivugo. Hari ubuvanganzo ugira? Wowe ukunda guhanga? Nibyo? Ni wowe ubuvanganzo ugira? Ukunda gushushanya? Wow, nibyo. Okay, tugiye rero, ngiye kubaza irindi jambo kuko turi mu nyunguramagambo. Intyoza ni iki? Intyoza. Intyoza ni ukuba umuhanga mu kintu icyo ari cyo cyose. Wow, nibyo. Gutarama ni iki? Kuganira nimugoroba hamwe n'umuryango nyuma yo kurya. Yego. Hano turabikora tujya dutarama. Yego. Iyo dutaramye dukora iki? Turaganira. Yego. Icyuho ni iki? Icyuho nibagiwe. Ni ukutuzura mu ngano. Ni ukutuzura kw'ingano y'ibintu runaka. Kutuzura kw'ingano y'ibintu runaka, sibyo? Ni ukuvuga ngo uramutse ufite, tuvuge ko hano uru ni urushyi. Uru ni urushyi rwanjye. Dushyizemo wenda nk'ibishyimbo 2 hagasigara umwanya munini, haba hasigayemo icyuho. Ni kuko ntabwo byaba byuzuye ngo bigere hano hejuru, sibyo? Yego. Iki? N'ikaramu. N'ikaramu yavunitse. N'ikaramu yavunitse? Ikaramu yavunitse bimeze gute? Ahantu haba habura naho haba ari icyuho. Oya. Ndumva ko ikaramu nta cyuho kiba kirimo. Ahubwo urabona nk'ubu tuvuge mfite nk'isorori. Isorori ikaba irimo umuceri, sibyo? Noneho yari yuzuye. Noneho abantu bakaza bakiyarurira. Noneho hagasigaramo nk'akayiko kamwe. Ni ukuvuga ngo haba harimo icyuho. Wumvise? Ni ukuvuga ngo ni ukutuzura kw'ingano y'ikintu runaka. Ni ukuvuga ngo mu isorori harimo icyuho nyine, ntabwo byuzuye.
wumvise noneho tugiye ku ijambo iyo umuntu avuze ngo akabando k'iminsi gacibwa kare kakabikwa kure bisobanura iki? bisobanura yuko ibintu uzakenera uri umusaza ugomba kubishaka ukiri muto. nibyo rwose, ni ukuvuga ngo ibintu wumva uzakenera kera ugomba kubishaka none ahangaha ukiri mutoya ugifite imbaraga ukabikorera ukabibona, sibyo? yego. hanyuma gutebya ni iki? gutebya ni ukuganira n'umuntu agusetsa. nibyo, iyo muri kuganira umwe asetsa undi muba murimo muratebya, sibyo? uburere buruta ubuvuke bisobanuye iki? bisobanuye yuko aho wakuriye haruta aho wavukiye. aho wakuriye haruta aho wavukiye, nibyo. turebere hamwe rero, ugiye kunsobanurira igihango ni iki? igihango ni isezerano ryo kutazahemukirana. urigirana nande? Sabi. ufite igihango n'umuntu? twarabivuze gusa ntabwo twabikoze. ufitanye igihango na Sabi yuko mutazahemukirana mu bijyanye n'iki? mu byose. Sabi ni umukobwa n'umuhungu murigana? yiga muri nese kuvuze ngo ntabwo mwabikoze, kubikora ubwo ni gute? ntabwo twahanye inka kandi nta nubwo twanywanye. ntabwo mwanywanye? kandi ibyo birabujijwe. kunywana ni iki? kunywa amaraso y'undi birabujijwe. waba uzi impamvu bibujijwe? kuko ushobora kurwara indwara rwose mbi cyane. ntabwo ibi byari umuco wa kera, ariko ubu ngubu ntabwo wajya kunywana n'umuntu, sibyo? mwagirana isezerano nk'uko mwarigiranye bisanzwe. nese amasezerano mwagiranye nayo kudahemukirana gute? kutarwana? ntazegera umuntu ukubita undi. muratangaje. turacyakomeje. abakurambere ni iki? ni abantu babayeho kera ariko bapfuye. abana babayeho mbere yacu ariko bapfuye. ni abantu, ntabwo ari abana. inda y'indaro ni iki? ni umuntu utwaye inda nta mugabo afite. nka gute ubwo ngubwo? sobanurira. uburyo wagenda ugasoma inda utarimariye, ubwo uba utwaye inda y'indaro. turakomeje. gufungura ni iki? kwegera ameza cyangwa kurya. ko ngako urakazi cyane. urabikunda gufungura? biterwa n'iki? habaye harindaga nk'aba. ni iki kindi? ibitoki. nubwo ubirya. ariko ibindi byose uhita ubikunda. twakomeje tugeze kuri kirazira. kirazira ni iki? ni ibintu biba bitemerewe. ni ibintu biba bitemerewe gutyo gusa. bitemerewe ugereranyije n'iki? n'umuryango wavukiyemo. indangagaciro ni iki? ni imico myiza uba ufite. ni imico myiza iranga umuntu. bravo. mwabibonye rero ko byagenze neza. mu kinyarwanda aragerageza, arabizi pe, arabizi. mwibuke mukore subscribe, mukore share, hanyuma mukore no kuri like. iyo ukoze kuri like uri murabwira YouTube ngo ikomeze ijye isharinga ibiganiro byanjye ahandi, inkorere recommendation. ubwo rero ni umusanzu munini kuba wakanda kuri like. Bye, murakoze cyane.